Esta mañá tiña lugar no Centro Cultural Lustre Rivas a presentación das raíñas da Flor de Ribeira, nun acto que contou coa participación das concelleiras de Medio Ambiente e Cultura, Elvira Pereira e Herminia Pouso, e de Rosa Mari Bringas no nome da Asociación de Amas de Casa. Trátase de 16 nenas no nome das 9 parroquias. Iniciarán o seu reinado este domingo coa cerimonia de coroación, un acto que terá lugar ás 7:15 na Praza da Porta do Sol e que precederá, como é tradicional, ao gran desfile de carrozas que sairá dende Alonsa. O luns está prevista unha recepción oficial no consistorio a estas mozas, que servirá tamén para distinguir aos responsables dos mellores sardíns das distintas parroquias. Tendes que sentir orgullosas de estar representando as vosas parroquias e é un evento que se ven celebrando en Ribeira gracias á asociación. Isto naceu da man da Asociación das Amas de Casa, o cual, pois, dentro do Concello estamos moi agradecidas. Hoxe Rosa Mari Bringas e outros membros da directiva están aquí, acompáñanos e, polo tanto, bueno, pois, agradecidísimos de verdade desde o Concello que esteades aquí colaborando da maneira que o estades facendo e seguindo a impulsar estas actividades que de verdade son unhas actividades moi vistosas, moi lucidas, pero o que é máis importante, eu quero que sean unhas actividades na que todos disfrutemos e principalmente pois as artistas principais que sodes vós que estades aquí. Agradecer ás amas de casa como nós su participación e su interés sempre en estar aí ayudando a estos eventos que son tan bonitos e tan entrañables. Yo, en principio, dar las gracias a los padres por el esfuerzo que hacéis, porque las cosas no se regalan y la verdad es que os molestáis, hacéis un esfuerzo, hay que hacerle, bueno, ya sabéis, hacer un esfuerzo de todo tipo. También sé que estáis orgullosísimos de ver a vuestras hijas en este evento, porque la verdad es un evento muy agradable y yo creo que a cualquier padre le gusta ver a las hijas que ese día están tan bonitas. Porque se sacrifican, porque las niñas estén muy guapas y espero que estéis guapísimas. Bueno, ya todos lo han hablado ellas y ya, gracias. O programa continúa esta noite coa orquestra Graffiti e coa espectacular actuación na Praza de España ás 12 da noite de Mago de Oz, un dos pratos fortes da cita. O venres, orquestra La Dimensión, Grupo Niebla e a banda Sete Vidas, banda tributo que realizará na Praza de España unha homenaxe a Antonio Flores.